War Baman Kisngi, Awalam Shipi, the Unong Yalam News. Chief Minister Konrad K. Sangma, Menha Katwetrek, Mas Arhajar Absan, Ulay Kendo Ibat Kidikot Kasi Student Union KSU, Hakajindon Lang U Deputy CM, Preston Tensong, Panyakran Hakabrebat Kamekla State Investment Promotion and Facilitation Act Arhajar Absau. Kanik Act Lamenjur Ho Mas Arhajar Absau. Kajing temu jongkane kalong ban kentiu bat ban pensuk ban betika hamekhalia. Hakane kabenta kumbala khmi lenti dakinong song ka sarkar ka lapenmi yaknik an ka batikna bakane ka an kanom kta ya ka provisions of Meghalaya Transfer of Lands Regulation Act khatkhandai spa nyophui lani ya ka District Council. Kajing temu jongkane an kalong wei kajing temu jongkane an kanom kta ya kano ka provisions of Meghalaya Transfers of Land Regulations Act khatkhandai spa nyophui kabar kajing temu jing an kan pentikna bakanom kta ekono ka rule jong ka District Council kabalai kan yada ya jing sengkam lejong khandai 4% ki kam ki bala tingkai na kabenta ki non manager position basan 4% na kabenta ki manager position Chief Minister ulapente bakajing temu jongane kaan kan yarap shibun yakinong shnong batikna bakane ka kan ajing mentoy shibun yakajala kabala ban yada yakibreu ulong shushu baka sarkar kan nang peteng ban yate batki kenhun neki organization kabakentup yakatanrai lejong ringkat bat kibreu kibatrei kam lejong batikna kane ka kan yarap shibun yakibreu bat kan yada pura yakahok jong kitrai shnong Kum ka sarkar ngikwa ban kentiu yakibreu jungi kajing kmelenti jungi kalong ban pentikna bakajing betingka jong kanik kabangila ban betingka kalong kajing mentoy yakibaseng kam lajong jong kibreu jungi kumba la pentikna ban kentiu yakoroi kapar hapo jong kajala la pentikna Chief Minister War Baman Kisngi, somehow subscribe your channel Unong Yalam News.